Kigali n'umujyi urenze haba harimo abana ibiki byose nta kibuze bese obakangaka banza ari meme nago arakenya vatanderai I know you love it cause I love you so kunzi wa Prime TV iki ni cya kiganiro cyacu tubwire twagarutse salama bro bakwitandise bakayitande twataho ikiganiro tubwire rero uyu munsi twarenzeho umujyi wa Kigali ho gatoya abo twibereye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Gacurabwenge hano niho tuje kuganira n'abaturage baho murabizi n'ubundi aka kanya kabara kugira gute gutembera igihugu cyose muri rusange uyu munsi twaba twibereye ku Kamonyi twaje kuganira n'abaturage bo muri uno mudugudu ngo witwa Buhoro twaje gutera inkuru nabo urabizi sinjya apfa kugenda gutyo nitwaje na twatubazo twanjye ngenda mbabaza n'ubundi abo twaganiriye kugira ngo turebe abaturage b'Ikamonyi nabo nimba abasobanutse cyangwa se barenze reka dutangire tuganire n'abaturage ba hano nabo turebe uko bimeze kiganiro abizi nk'ibisanzwe ugikurikira kuri Prime TV buri wa gatatu ndetse saa 9 n'igice ugitegurirwa kandi ukagezwaho nanjye mbonye umugenzi Evariste aka Junior nizere ko turi kumwe mugiye kugenda mwenjoyinga ndetse munaryoherwa reka dutangire tuganire n'abaturage ba hano turebe uko bimeze Kakaweza Fidel Giome nanjye nitwa Turatsinze Samu ayo ni amazina asanzwe adasanzwe amazina adasanzwe y'ubuhanzi nitwa Samu Sanjos banyita Ntambara Etienne banyita Elize Urikimana Silvan banyita Korode Nshimiyimana David nitwa Nakirutimana Bosco zino kizigira amazina mu kinyarwanda uvuga uti urwitwa gutya n'urugutya gutya uzirangiza je nta nabishobora uyaza amazina y'intoki mu kinyarwanda nzimo make meme mukuru wa meme musumba byose mukubita rukoko mugufanyira Oh my god wow agahera wow igikumwe uruba rwita musumba zose It's about to go down. Rukubita bikoko. Enko. Repeat it. Rukubita bikoko. So sorry. Nimba rero rukubita bikoko ntago mbizi neza. Go ask your grandfather. Urunguru ntago ndozi. Look at you. urabona akaba kita gahera ingi ni mukubita rukoko I'm going to have to go ahead and sort of disagree with you there. Sorry ndabyishe mukubita rukoko ni ingi. Bravo. Iyi ni musumba zose. Iki ni igikumwe. Iyo cyonze nuko bayishyira isezerano imita isezerano. Obakangaka banza ari meme. Meme gutyo ukavuga uti meme mukuru wa meme musumba zose mukubita rukoko kagufi nyirazo amashyi kuri uyu muntu kabisa Meme mukuru wa meme mukubita rukoko musumba zose ngufi nyirazo amazina y'intoki ntabwo nayamenya musaza ibyo sinabimenya cyo kuvuga ngo urwitwa gutya ahubwo genda byumva gutyo gusa ngaho upfa kugenda twumva mu meme mukuru wa meme musumba zose mukubita rukoko nyangufi nyirazo. Thank you for the word so sweet. mbwira amazina mu kinyarwanda ya zino ntoki zacu izi ngisi wapi hayonze wapi kubyumva bivuga gusa agahera naka sikano kagufi akano kubyereka abantu n'ubundi se ko ari hahandi zino n'urusumba byose This grammar now wow. anyango fende no bimpasi no bimpasi Don't get away. Who are you? urunguru ni meme
ni meme. Uyu ni mukuru wa meme. Uyu nguyu ni musumba zose. Very good. Ni mukubita rukoko. Inyango finyaza. ntabwo upfe kuzimenya ari guda gira gutya uvuga uturu rwitwa gutya 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 uru nguru ni mu ntabwo napfa kuzimenya Come on for my frogs with this guy. none se nta na rumwe uzimo ya wapi zose zirakunaniye nyine uzereka abantu nyine bazibona uru nguru ni uru nguru n'igikoma nizo nzi zonyine nta zindi Next question. Uyu ni meme. Mukuru wa meme. Mukubita musumba zose. Kubita rukoko. Nyangufi muri zo. Good job, Rosan. nk'iyo umuntu avuze ijambo pause uba wumva uvuze pause ni nk'akaruhuko buriya iyo umuntu avuze nk'ijambo pause buriya abavuze pause Are you asking me? Boy, ask your grandfather. Kiruhuko. Oh, okay. iyo umuntu avuze nk'ijambo pause uba wumva avuze iki pause nk'uko mbyumva ni mu rurimi rw'igifaransa Oh my God. Why would you say that out loud? pause ni nko mbe nk'ikintu waba urimo gukora akavuga ngo pause ni nko kuvuga ngo hagarikamo gake Bravo. buriya iyo umuntu avuze ijambo pause uba wumva avuze pause mba numva ari nk'akaruhuko Wow. buriya iyo umuntu avuze ijambo pause uba wumva avuze sinabisobanukirwa neza urumva byaba ari nk'iki pause ni nko guhagarika Bravo. buriya iyo umuntu avuze nk'ijambo pause uba wumva avuze iki pause ni akaruhuko no doubt about it iyo umuntu avuze ijambo pause uba wumva avuze iki pause no kujya mu karuhuko nyine Exactly. iyo umuntu avuze nk'ijambo pause uba wumva avuze iki Pause. Pause ni ikiruhuko. ikiruhuko cy'iki bya bindi mujya mugira ku ishuri Oya nk'ukuntu urimo mu murimo bikanga kuruhuka nyine tukana umukoze ko kuruhuka niyo pause. tubwire nk'iyo umuntu avuze ijambo pause uba wumva avuze iki pause ni akaruhuko nyine baba bagwaye ko kujya kuruhuka ubufasheho nyine nk'akanya gato ko kuruhuka iyo umuntu avuze ijambo pause uba wumva avuze iki Pause ni ikiruhuko. story Iyo uri ku kazi hari igihe baguha pause ugataha ukajya kuruhuka. ubu nawe gapause ujya ugafata Njya nkafata kuko ntabwo wakora akazi igihe kinini. Oh, okay. Kigali Arena ni iki Kigali Arena Kigali Arena This grammar na wow. ntabyo nzi urumva ari nk'iki naba nkubeshye niba ari nk'inyubako njya mbyumva gutyo gusa wumva bavuga ko ari inyubako iherereye he mu mujyi wa Kigali inyubako bavuga ko iberamo iki ibiberamo byo ntabwo nabasha kubikurikirana Okay. Kigali Arena ni iki Kigali Arena ntabwo mbizi urumva cyaba ari nk'iki Kigali Arena kaba ari nk'akabari kaba ari nk'akabari kitwa gutyo muri Kigali Kigali Arena ni iki Kigali Arena ni inyubako yego iri hehe iri muri Kigali nyine nk'uko byumva Kigali Arena Oh wow. iyo nyubako ni iberamo iki maze iki iyo nyubako akenshi bakunda kwakiramo ibitaramo cyangwa se ibiganiro rusange bisa akenshi nyine nk'abantu biyubashye niho bakunda kujya nyine Kigali Arena ni iki Kigali Arena cyo cyansinda Hey! Don't say that. Don't put that message out there. ugereranyije urumva cyaba ari nk'iki hey y'all come look at this Kigali Arena ndumva yaba ari hoteli Kigali Arena ndumva yaba ari hoteli you have problem hoteli yaba iri nka hehe ndumva yaba iri mu Kigali nyine mu mujyi Kigali ari hiri mu mujyi An empty head, a hole inside your brain. Kigali Arena ni iki
Kigali Arena ni ikibuga bacamo basketball. Ikibuga kiri he? Simwibuka neza. Kigali Arena ni iki? Ni ikibuga ngo cya basket bafunguye vuba. Ikibuga giherereye he? Ni muri Kigali ntago mpazi man. Niho kiri? Okay. Kigali Arena ni iki? Kigali Arena ni iriya nzu nyine bakoramo harimo inzu ya basket nyine. Wow! Ireherereye hagana hehe nyine muri Kigali? Ntago mwibuka neza. Kigali Arena ni iki? Kigali Arena ndumva yaba ari n'ikibuga cy'umupira se. Nako ni ikibuga cy'umupira Kigali. Icyo kibuga cy'umupira kiri he? Kiri Kigali nko muri Nyarugenge. Kigali Arena ni iki? Ahubwo ntabwo nigeze pfa kubisobanukirwa. Yaraje siko nayo ari bonye ikinye nageze naho ejo bundi ntago nayo. Urumva cyaba ari nk'iki? Je numva nabifata nk'ibintu bisanzwe kuko gusa n'umujyi ubona ko n'umujyi urenze. Kigali n'umujyi urenze haba harimo abana. Ibiki byose nta kibuze bese. Kigali Arena ni iki? Kigali Arena. Hey, y'all, come look at this. Ni ikibuga cy'indege. Ni ikibuga cy'indege. Ikibuga cy'indege. Icyo kibuga cy'indege giherereye he? Giherereye ni Kigali ariko ntabwo nari nakibona. Abakobwa cyangwa se abamama b'abanyarwanda tubita abanyarwandakazi, sibyo? Hari ubwo mbeshye. Abarundi urumva ni abarundikazi, yewe n'abanyakenya ndumva ari abanyakenyakazi. Ubwo ndashaka kukubaza abakobwa bo muri Zimbabwe cyangwa se abamama baho ubwo bitwa ngo iki? Abazimbabwekazi. Abakobwa cyangwa se abamama b'abanyarwanda tubita abanyarwandakazi, sibyo? Ego. Nibyo niko tubita. Ego. Abarundi ni abarundikazi. Ego. Abanyakenya ni abanyakenyakazi, sibyo? None ubwo ndi kwibaza abakobwa cyangwa se abamama bo muri Zimbabwe bo baba bitwa ngo iki? Can we get serious now? Abanyazimbabwe. Abakobwa muri Zimbabwe birumvikana ntago ari abazimbabwekazi. What? Zimbabwekazi. How? Ahubwo n'abanyezimbabwe. Come on now, dog. Abamama Zimbabwe se. Abanyazimbabwe kazi. Oh, okay. So kara Zimbabwe kazi. Is it? So kara Zimbabwe kazi. Abaga Zimbabwe. Jesus is Lord. No. Byose nasobanukirwa neza. Don't get away. Who are you? Abazimbabwe nyine. You lie. Wapi? Ntabwo nabimenye. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi, abanyazimbabwe sabango kira. Shamane kabisa nankubeshye mubwiye ngo ndabizi. Abamama cyangwa abagabo muri Zimbabwe? Gusa bavuga ko bitwa ngo iki? Subwo nta bazimbabwekazi se? Are you asking me? Urumva ariko bitwa? Rwose nari ngo nabita abazimbabwekazi. Okay. Nyine ubwo wenda usibye ibihugu bibatandukanya ariko ubundi bose baba bitwa ubwo ni nkuko abafata nk'abanyarwanda ariko ubundi ubwo ntago aba ari nkabo. Wait, what is he talking about? Nyine ubwo wenda usibye ibihugu bibatandukanya ariko ubundi bose baba bitwa ubwo ni nkuko abafata nk'abanyarwanda ariko ubundi ubwo ntago aba ari nkabo. Bo ubwo bitwa ngo cyabo muri Zimbabwe? Nabafata nk'abantu basanzwe nyine abaturage. Naba Zimbabwekazi nyine. It's okay, it's okay. Uravuze ko witwa ngo iki? Kabeza Fidel. Gwa burenganzira bwo gusuza nk'abantu nka 2 cyangwa 3 ureba hariya nyine n'ubundi kuri televiziyo uvuga uti suje abantu banaba. Abantu shuje Mungu bitahirwa. Undi bita Sarupongo. Fana Rayon Sport.
ubifite ibikombe nk'ibingahe bya shampiyona siporo 7. sawa urakoze cyane kuduhereza umwanya wawe tukavuga sawa baratubwiye ko witwa Manishimwe Guillaume. Okay, ngaho wa uburenganzira bwo gusuhuza nk'abantu nka batatu kuri televiziyo. Kuri televiziyo nasuhuza Marcel Tagarama, nasuhuza Aimé Bote Mushashi. Marcel murazira yaje mu Gashyushya ndamubona, aje mu bintu byo kwama. Sigaye umwe. Undi Tijara Arakenya vatanderai. I know you love it, cause I love you so. And fin the same Captain Bana. Baby ori kukore, I'll do for you. I say usitishama kererere, oh masoriva kererere, eti kusivawa kererere, posisika watawizi, oh baby. In the case, oh Marina, koma pesa mweza komiwe pesa. Isika umoka koma pesa mweza komiwe pesa. Ase usitishama kererere, oh masariva kererere, eti kusivawa. Sawa cyane ku mwanya wawe uduhaye wo kutuvugisha. Yego. Harya wavutubwiye ko witwa nde? Nitwa Sam turatsinze. Okay, ngaho suza nk'abantu bawe nka 2 cyangwa 3 none uhita ubarengerezaho na kakana. Hari umutipe wanjye witwa El Celestin, inshuti yanjye n'inshuti yanjye nditwa Shane Breeze, nenda musuhuza n'abandi batipe bose mbe bari bubone bakabona nyine kano gasura so bwa mbere bakabonye. Hanyuma komereza. Hari akaririmbo nanditse kitwa umubyeyi. Ngo umubyeyi ni Imana ikomeye, biba byiza iyo umukundiye ukagerageza kumwereka icyo ishoboye. Amaciki n'amashuru yatoboye bitewe n'ubuzima yaguhaye, ubukene n'ubutindi urabitaye, mu by'ukuri wowe hose naho mwaye. Zishima bakuze ngo baragutaye, mubyeyi nkomeje gushima kwe, tanga niyo mpamvu ugenda ku isi ya ruhanga, bigatuma nekereza nkanahanga nkabikora n'ubuhanga, kugira ngo iyi si nzayibane mu buhanga. Aho wamvanye ni shyanga, aho wambyariye ku mavi warashikamye ni wantaye, uburere bwiza nawe utabuhaye yabo wawe cyangwa uwo muhuye. Okay, urakoze cyane ku mwanya wawe uduhaye. By the way uzi kuririmba. Merci urakoze cyane. Sawa sawa. Sawa merci. Harya batubwiye ko witwa Ntambara Etienne. Ntambara Etienne. Gaho therapist nk'abantu nk'abangahe hari yababwiye tugenda basuhuje kuri televiziyo ureba gutya muri kamera neza cyane wabasuhuza. Njyewe umuntu nsuhuza mbere na mbere ndasuhuza mushiki wanjye bita Mukamusoni Letitia, nkasuhuza na mushiki wanjye bita Mukagasana Chance, nkasuhuza n'umunywanyi wanjye uri mu rugo bita Rwamagana bita Nsabimba Vincent. Uti nabasurije kuri Prime TV gutya Rwani TV nta kibazo, bumve ko umutekano honda n'amahoro. Nako mbona wagira ngo ufite n'ibintu by'intuza by'impano gutya kuba wagira gutyo ukigaragaza. Njyewe nta mpano mfite, impano mfite nuko nkora mu restaurant gusa. Guteka uburabizi. Ndateka ni njyewe. Sawa urakoze cyane ku mwanya wawe uduhaye. Yakira nta kibazo musa. Kansubire no mu kazi. Watubwiye ko witwa Kayihura Elize. Elize, ngaho suhuza abantu bawe nka 2 cyangwa 3 kuri televiziyo nta. Ndasuhuza famille yanjye muri rusange, ngasuhuza Grafre bita Placide utuye Kigali, ngasuhuza Jean Marie cyangwa na Eric. Okay, urakoze cyane ku mwanya wawe. Urakoze cyane. Ko witwa nde? Kubwiye ko nitwa Nkurikiyimana Sylvain. Sylvain. Yeah. Sawa, ngaho suhuza nk'abantu nka 2 cyangwa 3. Okay. Ndasuhuza abantu bo muri famille yanjye bo mu karere ka Rusizi. Nkongera nkasuhuza inshuti zanjye zo muri quartier. Nkongera nkasuhuza n'abantu bose twabanye. Bose mwabanye bahaye yambo. Ko mbona wagira ngo urumuririmbye wigeze uririmba? Oya ntabwo ngende umwe. Ntabwo nubwo wigeze ubyina? Wapi. Indi mpano basufite ni iyi. Indi mpano ni ibyo gukora nyine nk'imirimo isanzwe. Mu y'amaboko. Sawa urakoze ku mwanya wawe uduhaye. Sawa murakoze. Watubwiye ko witwa Claude. Claude. Wa uburenganzira bwo gusuhuza nk'abantu nka 2 cyangwa 3 kuri televiziyo. Kuri televiziyo ndasuhuza umungu witwa Jura muri Uganda, nkasuhuza n'ababyeyi banjye n'abatipe bose twabanye Kampala tu. Sawa urakoze cyane. Nari bro. Wavuze ko witwa nde? Nshimiyimana Dani. Suhuza nk'abantu bawe nka 2 cyangwa 3. Bwa mbere ndasuhuza sister wanjye Rashiri, nyakorera kozi mu Kigali. Nkasuhuza bro wanjye uri Kayonza yitwa Mugisha Rwonse. Nkasuhuza na grand frère nubwo ari ku ishuri nayo yitwa nyine Elias nyine to. Mwisemeye buryo ncembaho hip hop nyayo ndayivista mu maraso, nibo gira ngo ndakoshye uzabaza so yo umusa nako ngakacira. Urakoze cyane. Wavuze ko witwa David Matabara. Suhuza nk'abantu nka 2 cyangwa 3.
ndasuhuza uriya muhungu bita Ntakiruta Imana, asuhuza n'uriya Bizimana Irene. Ubwo ngubwo usuhuza urundi muhungu dukorana bita Nsene nawe ndamusuhuza. Urakoze cyane kuduha umwanya ukatuvugisha. Sawa namwe murakoze. Ngo witwa? Nitwa Ntakiruta Imana Bosco. Suhuza nk'abantu nka 2 cyangwa 3 kuri televiziyo. Abantu suhuza, umuntu wa mbere ni umubyeyi wanjye, umukecuru wanjye bita Sara Mukara. Uhareba ariko? Ndahareba. Uwundi wa kabiri no mujama bita Matabaro niko yitwa niryo nzi. Urakoze cyane kuduha umwanya wawe ukatuvugisha. Nta kibazo. Aha, reka tubashimire rero abo twabanye mu mwanya w'uburyohe, mu mwanya w'ikiganiro tubwire. Nizere ko mwabonye ko ibintu byagenze neza cyane kandi byabaye amahoro. Uyu munsi twari twatemberereye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Gacurabwenge mu mudugudu aho bita muri santere ya Buhoro. Twari twaje kuganira n'abaturage baho, mwabonye ko ibintu byagenze neza cyane kandi byabaye uburyohe. Bibutsa ko iki kiganiro tubwire ukurikirana kuri Prime TV buri wa gatatu saa moya n'igice. Ikiganiro gitegurirwa kandi ukagezwaho nanjye Mbonye Umugenzi Evariste aka Junior. Ikiganiro tubwire rero nkwibutsa ko nakagaruka naho ubutaha dusubire mu cyumweru gitaha, mbabwira ngo Imana ibarinde ndetse bye bye. Tubwire show again. Ikiganiro tubwire n'ubundi nk'ibisanzwe, uyu munsi turi mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Gacurabwenge. Karibu zibura.